Say Sampa Kronuma to say. Oh, to say I no pay sorry the TV. They say Emuajo. Emuajo na I say Somina Suja. No cre. Ja omo gidi no mas I have no ma banti me kasa adukura na say ya me no kasa ide. Em say ahaju ye TV na nuranga and that dey non so there. Na omu wakrum ha sebio omu koso akora no ba se omu beso anu de omu aso anu be yam prebe tunum de bia omu so ha te omu be ya gidigidi wo ha na soja fo ni police fo kakra e wo ha eko ho ma bibia eto di na openie a police fo ne soja fo okrum ho kakra abi no de papa asemfu fro na wo bisai matewase matewase asema ye famu wo bambo mun semu no disa yewura obam ade omu chief police for ni soja for no so ana fia ye timi se fia papa cha ku ka sa minia na e bia kunwa wo ye mi ofasi okay ni fia ono ni private house ye tim ya soja for ni police for ewo ha omu ba ya ye ni hospital ba ku bo se e se won fountain care omu ba ya ben senye ayiwa yes na wo anka omu furu rafi ho bra na mi ofase no swai atre ye wura mpanifo e ka de ka omu rafi ho ye nyina dwane be se in the hall no achi ansana abambofo no wi ama omu akwa atre ntimi etimu wo ha de enya dia eswani se membrante no kasa won be ye ne ekoso no a na fo yenti asempa na eno ayete se afa baako a ono so se oye desie na ono so efisi ono so di ade ni bi eye etisi krom ho no mo ene ne dom en nante street ni mo ne ade na ye hwan na ye sa ade no sa video we no kremra ai sa kurano sa mo biafo ya omundi bia nananum sabi oye nana sabi edin beja mi nana jiska omo ya disia ye ko kan ya eda dia ye wura kan do kre no sa kurano ena ni nkrofo ena nkora binum ena sabi o ya hanum ahemfo bita o machia omo ya sa kurano na ba kuma ade bia o mukuratuo fi se otumfo eka asem de bia o mukutatuo etimi kodina police station anim etututu bese ne ekoso ha no ubeka te Ghana Sampa enka ho enti omu ena be fa akrom ye de entimi mpio ye person de enti ena otumfo ena ne manie we papa no ande ope asudwe enti yende omu ye no yenye bi omu ba ye fie embra meti akra na minua baba kwa fe me se omu ba me fie na me hu nyankopon kwa na dani omu ani a omu ko enti mbia ekoso hanyende afia se ekoso se mi ha maninka eburubu so me nsia omu timi tututua baby ayesi ahinki foforo kwa no suna Ghana Police Service for Omu headquarters wa omu timi ko gina ho tututuo eko me microphone so wa fie ho asema mi kan some police commander ho ha mu ka mu frem oyo dance ni omu ko gina na nim tututuo yanchi nipa ba da mi na anu ana ye saya omu ba ya police fo ahu wa omu ba ye etimi chana me titi se ya chichi nipa no enti sa garela ayi no ayeko so me de police for ni mobia ne won kodina police station anim etututu enti sese ya no me pese me ka asem bi Matias enana Matias Opanin titi hu wo ha no enti modie mu fi se ni force yu pa mo hu fu a aha oto ne bema enu so ba mo a me ngi ntum se enu na mewura otum force etutu party nokre na me busa o se o ye sha bakosem a eye mo na mo ye adehye e wo se mudi ade ana adehye busua ne ye se na wo ho pepa cho
ye miensa na miensa ye ni say asem na mami ka say ntire wansa asem no dade no Sampa kontin fie sa abrenu na ohima no na afrim ye di ye mami di dim omusi omumpene sa abrenu na ko bisum tiase enti odima Sampa traditional council opa ahemfu enso say omunka enu medidim omusi omumpene ema eko buru ahafu regional house of chiefs ensembi kukoso a me pese me kasati a wohini bi because send me papa city me no amami buade minim se obi ye pani eko otumfo ho no na ahemfu no binum a omo ho kasa me muade ni de keka ho there is no one single day say buru ahafu ya asem ko ho no omuma ye bia kasa obi die na no kasa ye da kosi se na kudomo a na oye nkranza mahine sonya mahine na atrensu mahine omu frɛ ye se sabe yo na me bi injunction atuna na nji se mi ma ye nsie se bi oni enta me kasa ne se ye hinu mu na se ohima wo ho a ohima no de ne ntuma ba me ye amambra ansa na ya se ohine no na no adila ama saa ne ma no e ba na me se saa de a ohima wo ye enfin so ansa na ohine ebewu yensi hima no na o fa saa ntuma no mbra na yensie e ba saa no na nanum e ma ye koshi aso e ye se saa na etie dia ye mbebu ade ma omu we na nje committee no a asem no wo omu nsam no mini akura ya esi ase me na ni ma mi ofa e na ebo nkru wi ye no nananum kwa agene na umba de omutu ma ni mi se umu ahu se nkonya no bi enu nyina ya bia enu ntino umu pamacho na mayi baako se ne ebe ya se me ye bibi na me fra me nuanu ma umu aba abebuaye enti mi ditu umu anu fra me mpanifo wo fie mentimi enko gena baby enka se mayi ma akonya na se me ma akonya abrawo munni ho nto mu ma me 2 weeks no a ya san ko ya no nananum bisa ayo pansu brawo mama ma de no se omu mpina akonya no mi eti enu tosu ennan se baby ebe ko da me dibi enu chiesan se otumfo Sampa akonya ene di anti ena ya wurati ye na otu nsafre je na ekoso wo Sampa enu na okoseti committee na me kai se moba yewura honom wo manhia ebe kire nsemu ebe bom nkuro kire abakosem ne ade a ema committee ne yo madwuma enje se no dabe na yenhwe ne mu se mobeba manhia na mobesua kire otumfo dabe pa na yenhwe ne mu ka yewura mai 11th of this month 11th December December ya na so nam say the officer no ya agenti person sembi wo appeal court say wotinam enti ya me na ene say ma me no etro kosre yewura say on sister danu manu na yewura ne disi no nkotena nsem num na owi a waba amana besai okay even branda do no frame me say it's 20 people it's only I say 18th this month yeah 11th na nyamba enti 18th December ina mobeko na abesai akire yewura mate opani mame na wase yebeko so ani edi nkomo na yede ani edi akire bibia ni ebesa for why me da se bebre me pese na beti se yewura ni asese bi na odi sisi omu na ya cancer no be mbia be yemu ya uma before na sese ya misremu semu wo mu abia mu famu ai sende mu asesa tuo guma this year ni omu ye no ena himfo bensu e wo bra hafo ha omu di akire okay ya omu fra omu so omu so mate mrepamu mbisami ambeka magana po nyina mate
ahemfo no ebi ne hwan hwan ahemfo no ebi ne hwan hwan a omo buna hafo a mo Suma kuro bi di Suma ebe ya ha Suma no mo Suma Ahenkro no mo na bohye ya no mo na bohye mo ni Suma Ahenkro na bohye ya no mo ya kuro no abom kura enra ho betutu omu tu ha omu tu omu ka ho na omu ko he nsema na omu kan se enda omu ko di Suma Ahenkro na omu akodoma omu nso ko ka ye di asemo omu ko kumase ekoka kire ahemfo bi se ye di bima ye di otumfo akuro ko shedom Ahenkro afi omu de ona omu kwa neoma omu mpese mbekasa mate anti brepamono mate Opanin Abu Mahama me na wase why mate me so me da mate pepe se mama ne ekoso ha no otumfo ne nkrofo ne kumasefo ne chia kumasefo nyina obi aje oso ye da se we Opanin Abu Mahama ne na kwa kodi nkomon